kalau kata bahasa Betawinya, bentar lagi saya ke sono, Mister. Ah, yes, yes. Oh, nah, no problem, no problem. Yes, yes, yes. Ajudan lama banget dah. Pak, jasa nih Pak, ketinggalan Pak. Nih, pakai jasa nih. Jasa Pak. Pakaikan ke saya Oh, dong. pakaikan. Oke, siap Pak. Mau kemana sih Pak, buru-buru amat ya? Meeting ini kita. Oh, meeting. Ya. Mana satu lagi tangannya? Ini tangan saya. Oh, ini. Ya. Nah, ganteng banget Pak. Kalian udah saya? Dan kayak Michael Jackson. Bisa. Enggak. Udah, Udah. Yuk, come on. Kemana kita? Jalan. Oh, jalan. Siap. Ini ngomong-ngomong, Mr. Samsur ada apa kagak ya? Coba telepon orangnya. Coba gua telepon dulu ya. Telepon dulu. Gue tungguin sini. Halo, Mister. Yeah. No good. No problem. Is so good. To me, kece. Yeah. Oke, I meluncur ke sana, yo. Oh, no problem. Beautiful, angry. Oh, saya bersama asisten. Ya. In lokasi sudah benar, Mister? Oh, yes. I'm coming together. Yes. See you tomorrow. Gimana? Kamu Ya. ikut saya ke sana meeting sama Mr. Seng, Ya. Mr. Takako dari Meksiko. Come on.